Rhino 63 je u stvari najmoćniji model. Kad se ubaci baterija, zajedno težina je oko 1200 grama. Također ima display i ima jednu bitnu stvar, ima progresivni mod. Dvije baterije, punjač, alat za održavanje. Također se dobija futrola. Imamo pola otvora, odnosno nekih 60%. Zadržavanjem obarača to se vraća na puni otvor koji iznosi nekih 4 cm i nekih 60% to je oko 2,2-2,3 cm. Nabavili su kabel koji omogućava spajanje makaza sa baterijom i na taj način se olakšava rad. Olakšavaju se same makaze, olakšava se samim tim i rad. Zbavih neki svoj pojas, pa rekao da iskoristimo priliku dok imamo da vidimo kako to izgleda. Makaze su odlične. Kabel je dugo bio smotan. I ovo je topla preporuka svima. Lično meni se dešavalo i ljudima u mojoj blizini da u brzini zakačimo kabel makazama i presiječemo. Na ovaj način se obezbjeđuje sigurnost kabla. Nećeš ga zakačiti sigurno. I druga stvar, ne smeta prilikom uvlačenja ruke u krošnju. Prati kabel ruku i obezbjeđuje rad. Sve ove makaze imaju 2 godine garancije i imaju servisnu podršku u tom periodu, a i poslije. U Golić Trade osposobili su momke koji su zaduženi da vam budu podrška i da u slučaju bilo kakvih problema izađu u susret u garancijskom periodu, a realno i za ono za što su rezači odgovorni izaći u susret